Dobro, jutro, what the fuck. Prezgodaj je. Kot vidite, I look like shit, I feel like shit, I am shit. Trenutno je ura 7:30. Ja, danes gremo na mej nevidnega. Zakaj sem se zbudila tako zgodaj? Ne vem, ker ne morem spati. Ne, dejansko dol trebuh me je toliko bolel zvečer, da sem bila budna tako do 5 zjutraj in pol. Spala sem 3 ure. Ok, še ena stvar, cosplayam Lokija. V cosplayu grem na bus. Zakaj? Ne vem, ker bi se raje preoblekla tukaj, ker se mi pol tam ne bo dal, ker bom preveč excited. Let's hope I don't die. Naredila si bom moj make-up, pa sem zrihtala. Tako zgledam in tako grem na bus. Prebila sem se čez My Small Village in zdaj sedim tukaj na postaji and I'm fucking terrified. Nočem, da pridejo, veš, z baklami pa ta shit. Who knows, kaj bo naredil. To je moj disguise. I'm fucking terrified. Sam hočem iti gor na bus in do Ljubljane in biti tam, ok, ker like right now my anxiety skyrocketed. Oh my god. I made it, guys. She's here. Oh. And To je na tematsko vezan, imamo tekmovanje za najboljši kostum. A ja? Ja, tekmovanje za najboljši kostum, tekmovanje za Videla sem The Sexiest stadiona. Špilej! Yeah, play. That was so out of tune, oh my god. You can do it. You can do it. Yeah, mine are good. I believe in you. Do it again. What a good night. Visokice! Wait, it sounds like a boat. Oh my god, zveni kot ona lokomotiva. Ajška pohupa, or whatever. That's the point, okay. I caught on to the joke. I know what we're doing. Oh shit, okay. To smo kupili zdaj glihkar. Bitch, we're getting fucked up tonight. Čike, oh. Go to sleep. Kupili smo lubenico. In šampon. Ja, model ima šampon noter. Ja, čakaj. Daj flexi. Čakaj pa en parfumiran gel tuš. Zakaj rabiš? Ne vem. Anyways, lubenco smo kupili na 20 evrov, ko smo dobili od mojega prelepega sošolca. Love you. Kupil si nam lubenico. It's Jimin. Hey, come on. It's Sam Jimin. Mario! Oh, No, yeah. not right now. To je moj favorite YouTuber, guys. You should watch her more. my God, Delite se, stop. kada nisem v every single vlog. My narrator. This bitch makes noise. Zdaj sem imela photoshoot in je bilo fucking amazing, sam nas je daž fucking dubo, tako da that fucking sucked, ampak drugače je, wow, drugače je bilo pa fucking cool. Yeah. Odigrala sem svojo igro D&D-ja, bila sem dwarf cleric. Bilo je super fun, tako like 1 uro pa pol je trajalo, ne se zdi, ampak je bilo fucking amazing. Moja prva igra D&D-ja in real life was fucking dope. And I'm definitely doing it again. Honey, I look busted. Oh my god. Anyway, doma sem. Yay. Okay, actually prvič sem ostala do konca na konu. To zaradi, ker sem šla z prevozi domov. Which like, I don't usually remember that. Ampak zdaj
sem se in sem šla s prevozi domov. In zdaj smo doma. In zdaj moramo čakati another, 3 months do naslednjega kona. Woohoo, how exciting. Ne vem, kaj bom z lifeom do takrat, ampak okay, we're gonna figure it out, bitch. Honestly, moj make-up še kar, stoji gor na faci, ne moram verjeti. My wig, she's looking a bit busted, ampak honestly, zdržala je cel dan kona. To imam gor že cel dan. Moja glava bo eksplodirala, okay? It hurts so fucking bad. Ljudje, vi to gledate. Y'all are witnessing history right now. I look busted, I know. Glava me boli od tiste lasulje, mogla sem jo dol dati. Anyway, y'all are about to witness history, ker jaz to sem posnela v istem dnevu in ne v naslednjem dnevu. So bitch, we are witnessing history together. Now, we're gonna do a mini haul, okay? Zato, ker nisem kupila veliko stvari. Girl, jaz sem prišla tja s 15 evri. Like, that's it. That's it. I wasted what? 10. Drugo, I got from my friends. Oh my gosh, I can't believe y'all are thinking about me. Like, that's crazy. Where do we begin? From the beginning. Prvo bom začela with my shit, ker sem kupila sem tako 2 stvari. Astarion, yes. Astarion, yes. You see that? What does that say? The star. Because he is. Naslednja, ki sem jo kupila. Can you guess what it is? Boom! Astarion. Yes, look. And the man, the legend himself. The savior, the god. Look at That's it. To je bilo mojih 10 evrov. A je bilo vredno? Ja. Will I do it again? Imam kaj denarja? No. A ne, actually, veš kaj? 5 evrov mi je ostalo. I call that progress. Zdaj imamo stvari, ki sem jih dobila od mojih frendov, which is like fucking crazy. Ljudje, jaz nimam toliko denarja, da vam vrnem to, okay? Like, y'all gotta chill. A bitch is broke. Zdaj, da pol tega nisem odprla, zaradi tega, cause I didn't have the time, pa pač bila sem all over the place. Tako da, we're about to open this shit together, okay? Prvo imamo TV from my friend. Dobila sem ta sticker zastojn od neke pač stojnice, ki je bila tam, so I got this. A dobila sem še ta sticker zastojn, nek fucking wolf je, I don't know, it's cute. Jaz sem bila low-key, so I was like, oh, Fenrir, yeah, makes sense. In my head it did. Okay, moving on. To bomo zdaj odprla skup, because I genuinely have no idea kaj the fuck je tukaj not, samo da mi je prijateljica to dala. So, thank you, honey, I love you. Vedela sem samo za en keychain, ki mi ga je dala. The one! That's the one. Okay, torej tale kravica, because she's so cute and adorable and I love her so much. Okay. Hey, yo, what the fuck? Oh my, do you see the talent? Oh my god, tukaj nekaj piše. Okay, ne vem, nočem tega na glas prebrati, because imam feeling, da je pač to more like, you know, med nama, ampak like, sam da vete, da je to tok lep, like, message, ki ga je napisala. Y'all want me to fucking cry! Oh my god. I love you so much. Hvala za to. I will cherish this with my heart. Zato sem vedela. To prvo kot prvo je a keychain, ki sem ga jaz hotla že ne vem kolikrat fucking kupiti. Ampak mi vedno zmanjka denarja, preden lahko to kupim. Okay? In zdaj sem actually to dobila od nje, ker sem res cravala ta keychain. Pač jaz imam plan cosplayat šokolad. Who the fuck was that child? You saved a life today. Oh, but look at this. Oh my goodness. Zdaj pa še ta keychain od tiste kravice. Thank you. Jaz bi rekla, da bi ti narisala kaj, ampak ne znam risati, tako da lahko te objamem, lahko ti prinesem sladkarije. That's all I have to offer. Še ena moja prijateljica mi je dala še en gift. Look at this packaging, bro. To sem odprla tako mal, ampak zdaj bomo pogledali skupaj. Imamo to dvoje. Fuck. Kuromi and Hello Kitty. Oh. Y'all want me to kill myself.
Oh my god, but ty špangice. Oh, Lord, look at him. Slang. Ta je seveda moja najljubša. Thank you. I love you. And I love him. That's so cute. Dobila sem zvezdo. Because, you know, vsaka luna potrebuje zvezdo. Because vsaka luna potrebuje mental health. Ker, okay. To vse bom nalimala nekam, ok? Period. Hvala. Oh my god. Rekla bom isto. Edino stvar, ki ti jo jaz lahko repejem, ker nimam šita, je with a hug, ali pa da ti dam sladkarije. I'm so broke. In pol še od enega mojega prijatelja. You're insane, by the way. Oh, fuck. Hold up, to moram dati ven, ker pač that's crazy. Like, model mi je dal od Lokija pin. You see this? Loki. You see this? His helmet. You know what I have? A fucking tattoo. Ne me jebat. Thank you so much, by the way, da si se spomnil na men. I never get anything in pol, ko neki dobim, sem sam like, oh. Like, ne vem kako ne reactam, you know? Because like, holy shit, like, hvala vam ful. I got to keep this, pač okay, to je side note, ampak like, šla sem igrat Dungeons and Dragons, kot ste videli, and I got to keep this kot moj prvi Dungeons and Dragons play. Thank you so much za tale experience, by the way, bilo je fucking lit in grem še enkrat, and I will continue to do so until I die, kar bo po moje soon, ampak okay. I love you all so much. Vsakič, ko moram iti domov, se skoraj zjokam, ker vas bom pogrešala, ampak like, hvala, that you keep me alive. Se vidimo naslednjič, zdaj pa Luna out.